आज्ञा जय जगन्नाथ। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। अस्मात् विद्य प्रयोक्तेन वेद एव सदा पठेत्। हरिः ओम्। यशतो जित्वा वायवस्था देवोऽवस्था विदप्रारपायतु श्रेष्ठतमाय गर्भाणे आप्यायत्ववगन्या इन्द्राय भागं प्रजावतेर्नामेव आयचमाः भावस्तेन एषा सामाजस्तक्तमसः रवा अस्मिन् गोपातवस्यातवभिः रामानर्च्याः वायुस्सा विश्वकर्मायो नगते समवायो नगते कसमै वायो नगते कामञ्जुष्टा। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। वारसेता समेधानिन्दो वस्यता घृतैमोधा यता तेथेऽम्मा आस्मिन्नाहर्याजो होतना सामिद्धाय स्तोतिषे घृतं तीव्रं यो होतना अग्नये यातवेदसे तं त्वा समिद्धेरङ्गिरोद्भुतेन भयामसे विवक्षो जायविष्टिया ओक्रामेदसानन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं च कनमा हिसोदिवम् ॐ